Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal busyra wa ja'ala israhu min makkata muqaddasi fi lailata wahidatin ayatal kubra. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya arhamar rahimin. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin. Wala haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Yang kami muliakan, kami ta'zimi Al-Mukarram Guru Ta selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Kulo, pribadi Bapak Dr. Andes Arifin Nompo, MPD ya Ustaz, insyaallah. Yang kami muliakan, kami ta'zimi Gurundah, beliau protokol, beliau adalah guru saya mulai dari kelas 2 di YMPI, beliau sudah membimbing. Alhamdulillah malam hari ini berkat bimbingan beliau saya bisa berada di tempat ini. Mudah-mudahan beliau diberikan keberkahan hidup, kesehatan dan umur panjang, dan kelak menjadi barakah dalam kehidupannya, bukan hanya di dunia tapi yaumil qiyamah. Yang kami muliakan, kita hormati bersama Alina Tomolabita, Bapak Kepala Desa Desa apa namanya ini? Poka, Mario. Oh iya, Poka itu dusun. Oh iya. Alhamdulillah beliau mewakili Alina Tomolabita Bapak Camat. Dewi sengiak mapantungnya pada Pak Desa. Alhamdulillah adik-adik mahasiswa kuliah kerja nyata dari UIN Alauddin, alhamdulillah bisa bersilaturahmi. Kita satu alma mater, saya dari S1 di UIN, S2-nya juga di UIN. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pengabdiannya berkah di tempat ini, dan mudah-mudahan ilmu kelak bisa menjadi barakah ketika mengembang amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Imam, para petugas syara, ibu-ibu majelis taklim, dan seluruh jamaah yang insyaallah kesemuanya memagi-magi napa barakah ipung Allah taala asipulu-pulu ngertari lalana ion roma barakah. Nasabaiya peringatan Isra dan Mi'raj. Dua aga-aga iperingati. Iya ko iperingati si di aga-aga tu dua akad tanah. Melo iipu ba iya ro aga-aga nasaba angka hikmah na tampu rilalana. Angka keutamaan. Atau iya ro peristiwa melo ki mala aguru ngerilalana. Makanya Isra Mi'raj itu makadaki peringatan, tapi pacara mana makadaki pembawa hikmah. Magi na to makada pembawa hikmah nasaba ya sengi hikmah pak diseng. Jadi ya hadere okoy madosa ka kodega ka pak diseng talamatu. Nasaba tujuannya adalah memberikan, menyampaikan hikmah. Jadi mudah-mudahan. Jadi mak bicarogi nak di anak mahasiswa KKN ini tuman rasa ketanya ogi. Maki Bapak Ibu sekalian. Aja nani bicara peristiwa na alami na
jauh sebelum peristiwa Isra Mi'raj. Aja ini bicara ya roh. Yang kedua telu agak-agak perlu sampai kangi berkaitan dengan Isra Mi'raj ini. Nomor sidi maka daya komelo ki siruntu pong Allah Ta'ala cik ditataro mapacing cik ditoton roi mapamula oko ki rostar iya toro tapacingi iya toro tapakanjaki ya naritu atita sinin na tau malalang ngelauri pong Allah Ta'ala tau makasiwiyang imma gina sampajang imma gina baca korang imma gina pasidaka oko mana mi ati estar. Sebab maka da innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa tungka amala ang kasiman ang kapinasiboy niya majapu tungka amala ay lolongang isa suagi yakatay naiya niya okuy ati monro tugas na ati iya naiya ati makanja mana iya naiya masalah iya namo maga kanja talok ko tawe na rekoto iya tu tawe maja atin na tatay na napakalulo abyo. Tapi namo majaki la ko tahu makanja atinna tetap makalula atau. Iya. Oleh ni contoh malio to bali bolata na hindi mapadiisi. Lasati itu. Iya. Di napakaraja kita na to chodo lasati itu ya tu. Iya. Jadi maku itu. Jadi iya na iya ati malasa masolang majamana. Dega aga makanja irita. Itu dega pa patungan na yang enggak majaman nga gagah. Jenang katau malasan niya itu las makala lasati patdiati siriati tanriati ina ati mana miha. Iya. Iya to na tu pasabar watu na melo mameraja nabita atin na yala jolo na ipatamo ko si di onrong kemudian diisi dengan air samsam. Dewa kada bisai na sabaya ko di patareka ade to maka de bisai pa ako makadaki bisai berarti macarepa. Na nabita din na macarepatin na. Ang kabento makada itambay hikmah. Kato tau panrita patareka makada de way samsami melo ipancaji pak bura. Jadi yalingi kesempatan sigis sa atin na nabita. Na dua tu baraka na way samsam. Ya koninong ite pak bura. Nomor dua maso tau way koninongi. Tapi ya koto minong air samsam aja nino bawang aja ni cicengi. Ya ya ruway to mak bismillah napa ini kemalay pak bura napa ino si tago ni gatangi ruway no aja nalapoy napasa napayemma. Kemudian yang kedua yilawin ang caji baraka rilalan na sinin napa kasiweta. Kemudian kita minum napa ipano. Kemudian yang ketiga kita minta supaya air itu memberikan barakah dalam hidup. Iya, jadi itu ini hajakan ko to minum way samsam aja nakan na inapas itu way samsam ko yinong. Iya. Nyampai tu dek tu na mega talut tago mo. Iya. Itu sudah barakah. Biasa katau malay cede na bacangi salawa napa na sapurupan na. Iya. Itu biasa kalau air samsam. Jadi paya ko jamaah haji, jamaah umrah, biasa tu kana pula way samsam. Iya, maka mo kay balu na makoko di. Banyak dijual. Kemudian ipalalangi nabita makadai ayat subhanalladzi asra bi 'abdihi. Makadai okoro asra de nakada sara. Ya ko makadai asra berarti diperjalankan. Ya ko kajan dinding Pak. Yaitu jan dinding itu macenne 24 jam ni sesusiwan ni. Dena mungkin magana akatalu macenne. Nasaba ale na midyoka. Tapi ya konalay pui mangiro jan dinding na panaputa na mo ka 50 macenne jadi to. Nasaba ipalalang. Makotiro na bitta. Kenri na bitta yala makijoloy subhanalladzi asra bi 'abdihi. Makadai aya bi 'abdihi atanna. Jadi dia nak kada puang Allah Ta'ala upalalangi nabiku. Dia tu nak kada puang Allah Ta'ala upalalangi Nabi Muhammad. Dia tu nak kada puang Allah Ta'ala upalalangi suruh. Maka dia puang Allah Ta'ala upalalangi atakku. Jadi ya komeki malalang ancaji ataki. Jadi ya roh ayat dia tu nak kada nabita de. Cuma nabita itu diangkat menjadi hamba. Makanya maka dia bi abdihi. Jadi yang cejiata kia. Jadi angkat tu tahu pandrita Pak malala ipalala ngoko pong Allah Ta'ala. Lau Makkah malap lau Makkah haji. Nang kami ko kampung gitu.
guruta sada. Angka tau matopo le belawa. Sirunto ka ako kola kautara na curitanga. Ano amurena mo pa. Amurena yero. Nasa ngurunto iguruta sada o kumakka matawapa. Kali pagkahape. Urunto iguruta sada matawapa. Ina persisto bawang guruta ya makada sila suran na garuguruta atau kembar na. San nalo si matawapa narunto si nasa nang kasiro na kalau terakhir ki jok kana de na jok ka guruta na le na mo mabaca dong ko masige peko carana nang kalau na de nagaga penerbangan imon rita. Tapi tuli makade pale miro kapa de nulle perangi nalapas sangi na curi sisang na curi guruta matawapa pasil lempui nakabbi guruta makada naludung cicin na kacicin na cici pero so ulawa naludung yero na panalik guruta kadang kacici tala pun nala ni guruta napasang na panapatan ruta wapa si sana rewa pole Makkah rewa ni pole Makkah na kutanangyo ko keluarga na Makkah logi Makkah guruta saada nasa hade tuliang kamu mapangaja ko ni sini ko masige sengkang nasa laba itu ciciku tapi yang meniro na pau nasa laba itu ciciku engka tau runtu ko makamata apa persis guruta wasangnya tu alena ina dena melo tanna papena dina nasa taro ni pamakoto to material ena pole makka tapaman resukuru mak berasanji nasa mak berasanji pi matu niuli guruta mak baca doh kat tanaiwi senang kan ni guruta pole noli ni ro angka ni guru tak pole iro guru tanau pole ko nasubui liman na sila kang liman na ko saruban na pasil lempui apa iyo na tay pun na care tulia meto miro nagirang-kirang na sang meka mi tay liman na iya kong kay cici kuna pake berarti alena iya ko de gage meka tanay bimakadang kaga sila surat tak ko makkapada bangidi pasil lampu igorota no du igorota ro cicingin apa naling nah kadali cicimu dia mu ihlas malenga itu tak kajenna podang igorota makala tala ni po nasede ala ni wis semmo makala mutesma napa makala gurota na podangi aja mau pau ya kecuali mati itu yang disampaikan jadi kami ko sengka pengajian nang kamatilau maka melaksanakan ibadah haji itu tania nabi tania tapi hamba maka demi itu pangpong Allah Ta'ala upalalangi atakku dena kada upalalangi nabiku de guruta na pak sana si Baco almarhum kamu betul guruta anak na guruta masih hidup saya dapat cerita itu ketika guruta topik ceritakan itu maka dengan jamaah haji lau mak jamaah si baguruta ko hotele rewa ipole Makkah siruntu guruta anak na guruta nasa madisi-disimui pak kiai pole Makkah nasa nanti je nang kenal Makkah nasa hade na polo ko hotele mak jama si bawai disuruh lalu padongi ebe ku carana nang kalau hotele mak jama na dia nang kana salai bola itu ini jadi aga ya itu asra bi abdihi ang kami matto taulino na palalo po ng Allah Ta'ala tapi ata ya ko mangaku mi aide yang ngakui pa pada utanaiki tesa ga Pak Prabowo tesa tisang tapi kau balik maka danai sakit ga Pak Prabowo de nah ya naro iya jadi angkat ya semangaku si bayang ngakui iya ini yang ngakui miris sa Pak Prabowo tapi Pak Prabowo dene sangi nah itu jadi mako matiron na angka tau irisan ko po Allah Ta'ala angka tau makana ataka po tapi din yang ngakui tapi angka tau na akui po Allah Ta'ala nabita na ngakui maka da atakui jadi di situ kemudian yang kedua yang ketiga nabita ro maka da aya lailam minal masjidil haram kaniona ilal masjidil aqsa dua masjid ya masjidil haram loko masjidil aqsa padahal yaro nabi taka dena lokoro bau dena koro lalangan na pole Makkah ibawi jo lo Madinah o kumani Madinah disuruh mas sampajang
selesai masampaja Nabi tay napay bawal lo Gunung Sinai. Lebih sisa bukilo iparewa iti lo Gunung Sinai. Okoy Gunung Sinai Nabi tay suruh masampaja, selesai masampaja napa ipaliwangi sisang Masjidil Aqsa. 17 kilo, 10,7 kilometer ke sebelah selatan Masjidil Aqsa. Engkau ngokoro agak lembah disebut Baitul Lahmi, Bethlehem. Isuruh Nabi ta masampaja ngokoro. Pure masampaja nape parewa tamu ke Masjidil Aqsa. Iya kene okoy Nabi ta Masjidil Haram langsung lo ke Masjidil Aqsa. Sisa bumi 40 na kilo jarak nola. Tapi pole Masjidil Haram itilaw Madinah. Napai tilaw buku Tursina, napai bawal lo Baitul Lahmi, napai pertama Masjidil Aqsa, mancaji 20 kilo lebih na leleng. 20 kilo. Na biasa kak mangoto aruami ratu na 70 kilo, tate serawan itu start tate talu manito letu arewe. Biasa, na ruami ratu na lebih. Di panagan na 20 buih, ko to mangoto ro. Ko lalangang, di meto na matapa arae ko tau sitang ngami. Maka na masak po ko mako tu belan itu dia nama tapak pada kong katau oko kitu dangin akana pole kak menado malalan ona manujok kasi tiulat tu itu akana tau beropa nanya itu akana tau malasa nanya ya makiro karena Nabi diperjalankan jadi purai masampaja Nabi teko Baitul Lahmi iya na talui on ropa pasang okoi dia ya upake tu kalau kak joka iya umelo tamo ko tu biasa ko natahubungi kak tapi tu aku tenang ini ga wali engka ga kiburu wali ko tau pandrita tu maka de engka pastas iya patamay salang ngete ko okui ko kiburu na biasa tu tanay to na maka da kinri bolana angka ga masigi na bagong atau engka gabung kagabun na pa itu wali biasa talu na salay iya ko tanya masigi musalla engka bunna ya tubungnya pura na doangi khusus pada guru tak Jadu Rahman amodali na micui mi wae na bungi na baruba mancaji macino wae na engka tu kopi bungi makokor ko melo ka maki siwa ko tumonri na pasaeng ka masigi ko tiasa Jamiatul Khairiyah engka ko tu sebelum tamalo ko tu engka ko robu pura na micui guru tak Jadu Rahman amodali yoli lo macara mana mak bisa kaja ko robungero bucincing nama kedai aja tahani puang macare patuwe nama mapatje pak wae tasi macawe tasi esiwa na sawo mapatje wae na tu maja aja na tu tak bisa kaje puang maka de guru ta lenga wae si kaca lengi wae si kaca na doangi na miciwi na panalo do tamo korobunge na panatutu na pakada baja pimu ale wena si sanna bajanna baru bayawe de ga chauchin no corona pa tak dapat jena mancaji si pulumana te koromalo weh itu jadi micu putih na tau pandrita naule ruba weh mapat jebe mancaji weh rino makanja guru tak Jadu Rahman abodale engka mau pi hubungnya lah tu makokah saya pernah melihatnya itu ya jadi itu nak kade itu tau pandrita yang kami matau tu akan ramakan wali itu kemudian Nabi ta selesai masampaja ngoko Baitul Lahmi pada nero nak makada ya ko tama ko kampungi lauki siara-siara ki buruk na tau pandrita ya to na tu ampai ko puraki mapak boting isuroi anak talau masyarakat buruk sapa-sapa ya tau pandrita na siara ki buruk na ye di tau rapang tau sidrape na maka je mau pala dak ki na maka kan katu sebok di angka saya kerama angka guru tak ke Abdul Muin Yusuf kali siden reng angka tiki buruk na guru tak kali pak baja tu nangka mana mu itu iya mitu suruh lo siarai ko pure mampak boting agawa katana iya ko asoe botinge bajana isur lo masyarakat buruk supaya lawi milau do ngiro tau pandrita napa milau do to puang talengi baraka anak-anak dan keturunanku pada baraka angkai talengi tau pandrita ya na riasa tawassul ya itu maka da puang talengi matu baraka bijak-bijakku pada baraka angkai talengi tau pandrita ya na riasa bertawassul kepada para ulama aja tilau langsung ya kau milau langsung tawassut asalna itulah yang musyrik aja tahu kada onda upa masalah itu
Petakulo engke petano engke keme apo musilalo na pure pak buting aja mula saya ya tu lancar jelas itu musyrik itu. Jadi lomi bacangi Fatihah, bacangi surah Al-Ikhlas, milau doang ngitau pandritero, napa to mengilau ku pong Allah Ta'ala. Puang, talingi baraka anak-anakku dan keturunanku kala sebagaimana berkah yang kau berikan kepada ulama ini. Nah, itu. Pada matija kau kata letek bola baru. Kau menrek bola nama balo, agak biasa po. Mudah-mudahan kasih bija-bija kau kamatuk mulai mak bola mak koto kanjana. Kayak biasa makar tu. Malite oto baru na talo bola mudah-mudahan kasih nama dito ka mang oto baru ka anakku wijaku matu mulai melio to makoy. Pada menemui ya tu. Tawasul menemosan na itu. Jadi tapahang ya. Di na salah ya ro. Iya. Iya itu na salah kalau ki masyarakat kubur napa to mangilaw ko to matewe salah-salah gitu. De to mangilaw ko po ng Allah Ta'ala pada na lengiro. Aga yalengi baraka pak disengap baraka kewalian diberikan berkah karamah. Begitu. Iya narotilaw. Iya tu kolalo ka ko dole pango ko kiburu na guruta kay Abdul Rahman Amudali. Paling tidak saya itu yaw silampu na. Kiringan ni Fatihah. Iya. Makir. Jadi ina ampai nabitah kin ribawa ibawa lo Madinah onrona malaikat dapurang napaitila ko bukit Tursinah maka dai nabita onronga gaji iya nabi napudangi malaikat Jibril maka malaikat Jibril onrona Nabi Musa si pak bicara langsung si pong Allah Ta'ala ya namelo si pak bicara pong Allah Ta'ala Nabi Musa ukilau itu jadi onrona na ya jadi onroma baraka ero napa mataru loko baitalahmi maka de onronga ge nasa onrona Nabi Isa jaji makan jatuh onron Nabi itu kere. Jadi itu tempat-tempat itu di Nabi disuruh singgah di situ. Napa ipatamo ko Masjidil Aqsa Nabi tani suruh mancajima 20 pa Nabi dan Rasul mancajimakmu. Jadi yana tu patunjuk maka dan Nabi ta mematu tu iman na sinin na Nabi. Tapi tapahatu ya maka dai masampajame manyatu Nabi ta napa joka. Jadi aja tak kada di paga sampaja sebelum meraja dai angkana. Masampajang ya Nabi ta ko Makkah masampajang kasana masampajang ko Madinah masampajang tu ko Bukit Tursina mancajima lalo ko Masjidil Aqsa. Itu. Jadi aja tak kada tu sampajange paangkat tu tahu maka dah boleh mani meraja Nabi ta napa keperita sampaja di nakoh. Mapa mula mo Nabi Adam ang kami mana sampajang. Itu kira agak pak dongan Nabi Ibrahim. Ni ke apa pak dongan Nabi Rabbana liyuqimas shalah. Natapu di sampajangnya. Rabbana liyuqimas shalah faja'al afidatan minan nasi tahwilai. Itu kira agak Nabi Zakaria. Rabbana liyuqi maka Nabi Zakaria wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Mana sahih? Tatungi mas sampajang ukilalan na mihrab. Nabi Isa waktu naitanai agak nasa Nabi Isa. Saya diutus oleh Allah untuk memerintahkan salat dan zakat. Mak bicara sampajamemen nih. Itu Nabi Musa mas sampajang, Maryam mas sampajang ukulalan na mihrab Jadi ia tu sampajang etannya pak kasih baru. Angka namo Nabi paturung angka tona sampajang. Makanya waktu na Nabi tak boleh mameraja narewa lo ko langit ketujuh na siruntu Nabi Ibrahim. Aga nakutan Nabi Ibrahim, aga mu boleh Muhammad. Maka Nabi tak sampajang. Denah kada Nabi Ibrahim aga ya sampajang. Tapi maka dami siaga apa namole nang kato yalengi memi makutan nang kada siaga ko yaleko maka terlebih 50 itu pada ko tolo si runtu Pak Bupati nang karewa nang kutana ka desa kada aga yaleko ko Pak Bupati maka ang kabantuan maka da siaga na kada seko makiro di na nakutana Nabi Ibrahim maka aga ya sasampaja apa ni sa memamo no ilok ko Nabi Musa malada pa maka dia Nabi Musa makutana aga naleko pong Allah Ta'ala Muhammad maka Nabi tasampaja nasa siaga maka dia 50 denah kada aga ya sasampaja jadi aja tasalah pahang maka da pole mani mameraja tanapang keperintah sampaja de angka memen nah ayak enai buka korang enai buka na de panipu de panipancaji Nabi ta malahir na sampaja memen na Nabi engkau Nabi Zakaria wa huwa qaimun yusalli fil mihrab matangangi tato masampajang ukilalan na mihrab na ina sampajahan na jama Maryam masampajang ukilalan na mihrab Nabi Isa masampajang Nabi Ibrahim nasurallaloha Rabbana liyuqimas shalah faja'al afidatan minan nasi tahwile manassa sampajang
Iya. Jadi aja tersalah paham makna boleh menina bita mamiraja napang kayasa sampaja de. Cuma iya miro sampajangin aja main nabi maka de itu pandrite makdu padupang. Angkat tato mi mangolo ko puang ngirila tatongan na naringerang napa mapuji-puji lori pong Allah Ta'ala. Iya naro nasa sampaja de naroko. Iya naro napake umat na nabi Isa. Itu ampai umat na nabi Isa ko magarejay de naroko tato mi makelong. Iya, ang kato makadade, ang katudami na pangulo ni atin na lori pong Allah Ta'ala, rila lang mangulo na natin na masjid din ipapinat din na si bapuan na yan na riyasa sampajan. Tapak koroy, yan na ro na pake Nabi Musa. Jadi yan ang kataw makadade kaya masampaja cica micuku cica cenga anggota na Nabi Musa yaitu. Dan ni anggota na nabita. Suri matu sampai Nabi Musa kok ke Suri Mondri. Apa si anggota Nabi Musa. Iya. Jadi yang kapangkam itu tuh tahu dia naroko pada na sujud na saya sampai jam ya miro pakai ya sampai jam apa si betul. Iya. Si langsung oh anggota Nabi Musa ye. Itu ya kong kata tato bawa mi mak baca de naroko de naga nakada yang penting pura ni upangolo selesai oh anggota Nabi Isa iya. Iya, jadi makiro ya aja itu sampajana nabita angka roko angka suju angka tudang. Yan tu ampai pitu garakan pitu to tingkat talangi nola nabita menre na batu sidratil muntaha. Iya. Kemudian salasai wi mancajiman nabita ko Masjidil Aqsa masuk iloko isaliwan na palataran na tu angka batu koro mapute-pute malibu yawa malapayase kuniro menre nabita tudang o kuniro ni jampu nabita peristiwa Mi'raj. Jadi Isra itu alalangan linomi ya kumakadani Mi'raj alalangan langina. Jadi okur ya se na batu itu dan nabita ni jampu makat dek ni nabita ipenre iloko langi pamulangi tapi ya batu na tudangi nabita macioi nacuri nabita menre na nabita macho tu menre na tu na cukuki nabita naitai maka dawe macho ya batu utudangi we nak nabita okono tu de nak nabita rewa ko maka nami nabita kono tu takkala tarakato ni ya batu we tapi de to na jaji menre na sabai suruh ko nabita kada kono tu letu iya soe pak bue iya batu tak gatumo pi letu iya soe. Makanya komeki mita itu tak buka ko HP tak angka tu batu gantung peristiwa Isra Mi'raj. Angka tu de na tak ges sa kota na yawa tak gantung. Na ya kui timbang ya tu batu nuleng kar 100 kilo lah di tanah nah. Tapi sampai hari ini batu itu tidak akan turun ke tanah. Tuli tak gantung nyukulino. Apa de na kana bita rewa ko maka dai okkono tu jaji lepan ni de na nolok kolino talututoy menre na sabayat ni macio. Dan itu peristiwa otentik yang sampai hari ini masih ada. Iya. Jadi menre ni nangita nabi taloko langi pamulangi. Angka ni nabi ada dupai. Apa neneta tu ada ngoko langi pamulangi. Iya na nabi ta neneta ada pak tahu masara-sara nyawa. Apa tahu boleh suruh gaya dempera lokolino. Iya nangka kepala desa mancaji rakyat biasa masuk susah-susah tuh. Iya. Camat mancaji rakyat biasa masuk susah tuh. Bupati mancaji rakyat biasa masuk susah. Betul na angka tu kegundahan. Tau pura sogi na tapatakasiasi. Lauki siaraiwi. Tabura-buraiwi atin. Iya. Ya kong kepala dinas mancaji guru biasa. Lauki siaraiwi. Iya. Ta chat-chat mo tabe madisi-disi mo kita tu pak. Untuk mapamago istilahnya. Yo poko camak mancaji bupati aja mo talo mitai. Menre mo jabatan na. Iya na pasabaran nabita na sirunto nabi adang ya patau pole suruh na dempar lokolino. Itulah hakikat bertakziah. Angka tau liwa watan na makareso tapanakan na staro lalo ki siarevi. Liwa rususana tu. Paya ko tau magala tu nakan na staro. Jala pikiran na melo makjaman na dibule marigagede. Maka susah papinadina. Iya na tu perlu ibu raburai ipamago istilahnya. Ini tu nabita ketemu dengan Nabi Adam. Menre iloko langi kedua si runtui Nabi Isa si Nabi Yahya
Nabi Isa na tu tahu macala dak tu nasaba doktor apa ya tu Nabi Isa na patutaw mate isin na po nga lata layo po doktor tayo di na pamati tahu tu Nabi Yahya tu tahu makanja tu tahu heba mak dakwah menre Nabi talok ko langit katalu si runtu Nabi Yusuf pa Nabi Yusuf tu ko langit ketiga ya Nabi Yusuf menteri keuangan bendahara negara ya kini di Indonesia Sri Mulyani itu alina matro ikawan na negara tapi itu Nabi Yusuf to makaleleang apa itarungku masu manipulat tarungku ngin apa mancaji bendahara negara jadi ya mana nancaji menteri keuangan masu manipulat tarungku ngin yo putih di biasa ke Indonesia